Hadien baladep banelek sngobha ha kijing elek kai bat kijing yakop baper bala penlong nado ka khandel terek hado ka arpo aterek ha ka yudwik jong ka Seng Samla Katholik balang snong Mihmyntdu. Mentah ka sngi utrai pat ka arpulai terek jong ni benai naitung arja arpulai la penlong ya ka jing Rakhe ya ka sngi Burom ka jongki ha ka bala penlong ya ka mas bekoi ka bakerpang na ka benta ka jongki bala sakhi ya ka jing wan jongki babon ki samla jong ka ni ka balang snong rengkat ka jing kersyan lang jongki para banget baro. Hakani hi kasngi la penlong ru ya kejing penrung dekot ya ki dekot bertamai jong kaseng rangkat kejing dewai kerku na kebenta jongki. Hakani ke mas bekoi i Father Lawrence Rakusnam Paswet i badai ru Spiritual Youth Director jong ka Seng Samla Katholik Parish Jowai ila long ilang doa kongsan. Basumas kaya biu para. Hau ba medai berpencisah, ba mensyam isar bongkok. Naba kating plan jong ne kalong, katolong jong kahau. Bat kabar insya jong ne halor para. Kapelong ya me berpelat jam ya para. Naba me ben I ya kating plan haba dibriu di akte. Ya kating pura jong kabar jong ne. Bagi maya ikenja basnyomen, abdeng tu bati yaka. Meokraw tam hakating klay, me bisyar, dagating jay, dagating jay siya leng kapakraw, me penjay jangi. Namar me don kabor banle, kat haba memon. Takum kini ikam, bilay kaya lagi pa jangriw. Bagwahag uday banlong baspun. Bat me mela penjab ya lagi kon da kacing karmen babha. Nambar ini kacing terus jangi. Nambar ngitip kumno wan duai kumno mude. Henry umen sem delade hi uperpa na kabenta jangi. Da kacing ut kiba ondan ten banbatai. Bat utab I ya kidonot kibriu. Utip ka ai kacing mutjong umen sem. Nambar umen sem uperpa lamna kabenta kerepon kat kum kaman belai. Ni uang. Ya kahima ka peneng la ban penyesrim baru preu balabet ya sumbai wabha hala kerengka. Henry hamar baki preu bidang yotia unong syun jong ulawan balabet dau kenbat hapdeng ukau bat ulabet no. Ukenbat enda gijentung ilaki bat kila sedang ban medso uken bat ru ulapa kisakiri utau trai len kai kila wan su bat kila om goba hatu pimsim labet dau sumbai wabha hagalan ka jampi tekum lopat kami kenban ula jubab yakin unong syun ulale iyakani kisakiri kila om hu Pikwa bangin leit bang thiu no yau kan ba Henry udah jubam yok bang iwa tani gajing le kemen jongki tani kata yau le kemen jongki wan ra jing mentoy ko nei bentai jongki tani kau gajing kemen jongki kau permani kam jing kijai jing le kemen mempermani dan jitmu man berbori rengkat wa kajitmu kajitmu lempet kurang kong yang kajit teman yang ini jilek kemen do fair
hapok kabalang hapok gasing. Wanang tong krempem. Ogi kunlum pelang ipi. Wow yoi ya kata kecing teli. Wow yoi ya kata kecing kiban yoki. Kawan nolong ni kecing percang yoki. Wow permi ni kan kerlo ni yung disem yoki. Samjo le. Ini yang diwai siswa akahru. Siswa berpausu. Ini norok, mulai dari bertanya kami orang. Go strike and run and simulate. Ikwaban yong ijing ayeng. Bangin tublek kahon sudah. Ginan kami, ginan kami. Boleh. Tuhan yang na unang syun. Kumtangin non Jesus cibun. Menon mamin unong yalan. Aku berkata Jesus cincai, accompaniment legitimate scan bejami. Kejubab jong ti kalong, ngikat pa eme kutray. Igar pa eme kuprai. Narbentau pa ko jami, bishop jami, kileng do kirunia, ikatikis, bat kinong tre balang jami. Kutra tu the aki, ye kajing ai eri jongme. Batu ai roki, ye kajing ko jing kia, akamet bat akamen sim. Kena bakin la banyai ne, bat bat bena, ya ka kubor babha jongme. Batu ai roki, ya ka buit ka bor, jong kajing start, at kajing siyang play. Kena bakin la unkin kiu, bat bat benya, ka balang ko jongme. Igar pa eme kutray. Igar pa eme kuprai. Na benta, kane kampai kristan jami, pangi kantai ka jinglen masniu, kipate mrawe ni, pangi kantimai ka jingem, dabong tali daw try to suppress, ba, ni hapale kawan, hakaperkat perdai, ngigar pa eme kutray. Igar pa eme